Siyakwamkela mbukeli endabeni zelimi lesindebele sikubikela zona bunqopha ukusuka emzimkhulu wendaba eAuckland Park eJohannesburg. Nanzi ezijujileko. Always hold Mr. Lekota in very high regard. He will be greatly missed, and my deepest condolences to his family. So may God comfort the family. Ingenile imlayezo yokududuza umndeni wakwaLekota ngokulala komholi weCope uMusiwa Lekota namhlanje kuseni. Wena ufuna ungena kunankosi. Ila. Bakuyibona tayithenga sorry. Iyokubanjwa kusasa kwaMhlanga ikonzo yesikhumbuzo sikaMakekere kezokulingisa umhloli utitchere wesindebele uJimmy Machika oziyele kibo yisemkhulu izolo ekuseni. It's my considered professional view that in some instances criminal syndicates have infiltrated or exerted influence within the law enforcement structure. Major General Richard Shipiri utshele ikomishini kaMadlanga namhlanje ukuthi inlelesi bezicabhela ukubabazika kwemapholiseni. Kwaba kuhle kodwa namhlanje ukuhlanganiswa izindaba godu ke SABC1 ngesindebele lotshane emakhaya. Ingenile imlayezo yokududuza evela kilabo ebekasebenza nabo kunye nabangani ngemva kokulala komholi weCope uMusiwa Lekota ekuseni namhlanje. Ibizelo lika Lekota kezepolitiki kube ngelikarisako wathoma ekulweni nombuso webandlululo wagcina sekangungqongqotshe embusweni wentando yeningi ngemva kweconference ye-ANC yango 2007 ePulukwane nokususa esikhundleni kwakamengameli walokho uThabo Mbeki ngo-2008. uLekota wasungula iCongress of the People iCope ngohunyaziweko. iCope yadosisa iANC kuti semakhethweni kawoke wango-2009. Amandla akasekhe phasini omunye walweli bentando yeningi. uMusiwa Patrick Lekota waba yingcenye ye-South African Student Organization, i-United Democratic Front ne-African National Congress eyalwa nombuso webandlululo. Embusweni wentando yeningi uLekota waba nguNdunankulu weFreystata, wabuye waba ngusihlalo womkhandlu wabarholi bemfunda begodwa waba ngungqongqotshe wezokuvikela. Bekalilunga lekomiti kule-ANC, waba ngusihlalo we-ANC naye sahola nguThabo Mbeki. uWilly Madisha noMbazi Mashinowa bathi i-ANC basungula iCope ngaphambi kwamakhetho kawoke wango-2009 na iCope yathumbile inhlalo zeParliamente ezima-30. The Congress of the People presents to the nation a leadership that is inclusive and represents the broader sections of South African society. Kodwana kwaba nokulwa phakathi kukaShilowa obekalisekela likamengameli lihlangano noLekota okwakhinyabeza ihlangano emakhethweni wango-2014. uShilowa wajanyiswa ehlanganweni. Us are being told once more, we are not ready for a Congress. Well, maybe they are not ready for the Congress, but we are ready for the Congress. uMengameli uCyril Ramaphosa udlulisa amezwi okududuza emndenini wakwaLekota ubabuya kude nomsunguli weCope. He loved this country much as we were now serving from different benches as it were. So I will continue to honor him, and I'm going to pass my condolences to his family. uLekota ubhubhe ngamasa namhlanje esibhedlela seMidrand eJohannesburg. Emalangeni azako la uhulumende uzokukhulumisana nomndeni ngamalungiselelo okumphekelela kuyisemkhulu. Usihlalo wekomiti yeParliament esikhatshana ephenya ubulelesi emapholiseni uSoviet Lekhanyane kunye namalunga wekomiti bathumela amezwi wokuchiriya emndenini wakwaLekota owasungula ihlangano iCongress of the People. uMusiwa Lekota ngumakekero walwa nombuso webandlululo wabotshwa eRobben Island, waba nguNdunankulu wokuthoma weFreystata ukusuka ngo-1994 bekwaba ngo-1996. ngo-1999 kufika ngo-2008 waba ngungqongqotshe wezivikeleko. usihlalo wekomiti yeParliament yesikhatshana ephenya ubulelesi emapholiseni uSoviet Lekhanyane uhlathulule uLekota njengomholi balandela umthetho obekahlonipha abanye abantu begodu olime indima eqakathekileko ekhambeni leSouth Africa lokuthola idemocracy. Musiwa Lekota, a former leader of the United Democratic Front,
the former leader of the African National Congress in the Free State and former premier, the inaugural premier of the Free State province, and former chairperson of the National Council of Provinces. Amalunga wekomiti lenawo atsho ngalizwi linye ngomthelela uLikota benawo ekhambeni leSouth Africa lokuthola idemocracy nekuzibophelela ukusebenzela umphakathi. We will always hold Mr. Likota in very high regard for the role he played. I literally have marched alongside him for the protection of farmers and the like. I've got to know him extremely well, and I think he will be greatly missed, and my deepest condolences to his family. God has taken what belongs to him. Abalale ngenxeba, alihlanga lungehlanga. We appreciate his contribution that has brought us all here to be able to sit here in Parliament. I want to share a scripture that says, "Blessed are those who mourn, for they shall be comforted." So may God comfort the family. Mr. Likota always treated everybody with respect, and that he made a huge contribution to South Africa. Abosopolitiki bahlanganyela ukuchiriya umlweli wekulileko uLikota. Kananya nabanye bakhumbula ukungaboni ngelihlo linye noLikota kezepolitiki, kodwa na baveze indlela ebekahlonitshwa ngayo njengomholi. Bekoro yamafilimi nemidlalo yomoya bathi babetheke iduma elingophiko ngemva kokudlula ephasini kwakamakekere kezokulingisa uJimmy Machika obekaziwa kakhulu ngelikamboza. Bomndeni baqinisekise ukuthi uMachika ubhubhe izola ngemuva kokugula isikhathi eside. Ubhubhe aneminyaka ema-69 obudala esibhedlela sakwamhlanga eMpumalanga. uMachika ubemlingisi amtshotshezeli welimi lesindebele, amtloli, angutitchere begodu ke waba yilecturer isindebele. Umbikindaba wethu we-SABC uComfort Masombuka usihlanganisele nakumbiko. Uma nabantu abanye. Angithi batho nawe bamba kona nkosi. Ukukhuluma nabanye. Ngidinyawo lami. Azibona dede. Likhona elingalinganisekike bekanalo uJimmy Machika. Ubengititchere ngokwebizelo angapheleli lapho. Amtloli, amtshotshozeli welimi lesindebele, amlingisa emidlalweni yomoya nekamabonwakude. Abaningi bamkhumbula ngelikamboza efilimini lesindebele ingesikabani. Bomndeni bathi ikutani le ithethe kukhulu ukuyibamba isikhathi eside. Ubhubhela lapha esibhedlela kwamhlanga. So ugulile rekha abantu bayazi, abantu abamaziyo family nabomakhelwane bayazi. Ugulile rekha mhathi uphumulile nje umfowethu ma. Mina ake ngitshele mina sefa ngithi uthi ngiyagula. Jama ngipholele kuwe. Umbhejelo umaveni kamphekelele mina salufu. Le kona nkosi boy. Umbuze kamrumbize nje ngizomtshela qathi. Abasebenze naye bathi baloba ikutane beyinamakhono ahlukahlukeneko. Indoda isebenze naye isikhathi eside kakhulu. Mina ngithome ukwazi uJimmy ngabo 80s angazi iphimbo nje amdlali wemidlalo yemoya kwakho kwezi FM seseRadio Ndebele. Iphimbo lakhe ngalithanda bengalilandela. Ukumbona kwameduze kwaba lokho ngingena eNdebele College lapho ngakhona ukumbona khona eduzana lapho ngoba lecturer mina ngimfunde. Ngo-2009 wangibawa ukuthi ke sizohlala phasi sinaye sizokuchukulula incwadi yakhe enye yesihloko kade sithi siya kubani. Wathi ubona ukuthi ichukulule sinaye siyenze ukuthi ilungele ukuba umdlalo ewefilimi. Balaso kwenzile lokho sayenza incwadi leyo yakulungela lokho bona ikulungele sabe safuna abadlali sakhasta abadlali sabafaka kwabamdlalo nakhe owathiwa ngesakabani sawutholela leso sihloko sinayo sibabe. Around 2007 ngaba nechutu bayenza ama-audition kwekwezi FM kwamhlanga behlunga yena baba uMachika akhambisana naye baba uSithole kwaba lapho bangicomula khona nami ngaba nechutu vele lokubaraka naye baba uMachika emhathweni kwekwezi FM sesePitori ane energy baba uMachika ngithi ngibaba lokho ngimlalela athanda ukuthi hey wena msana hey wena nobumbikazi basiko wakho lapha wena nobumbikazi. Ekhaba ngisomkhandlu wezefundo eMpumalanga uSipho Sezwe Masango uthi uMachika walima indima ebonakalako nakezefundo. Baba ngutitshera ufundise abantwana bethu
wakhuphukisa isitshaba sakwaNdebele wafundisa necollege mara begodu khulu wathuthukisa ilimi lesiNdebele namasiko wesiNdebele. Ikonzo esikhumbuzo yokubanjelwe olweni King Nyabele eParliament edala kwaMhlanga kusasa ngesimbi ye-12 emini. uMachika uyokuphekelelwa endlini yakhe yokugcina ngosonto emazindleni okwaMhlanga eMpumalanga. Endabeni ze-SABC nginguComfort Masombuka ngibika ngise-Auckland Park eJohannesburg. Asikale umbono wakho mbukeli ngendaba lephelako nakho uyalandela. Ahlekele kakhulu indima zokulungisa isiNdebele indlela emhlabeni kaba uJimmy nobedume lapha emdlalweni noma ngoba umbosa bebedlala khona noSigudu engathi umphefumulo wakhe ungaphumula ngokuthula. Jimmy Machika ingorho yezamafilimu ngitakohlako ngehlanga mkhulu sithulale ngokuthula Lekota ngiyamazi magalelo akhe epolitiki ubengagobi impela ube insimbi engagobi usebenzile uyidlalile indima yakhe uyibekile induku yebandla. Umbono onke umbukele SABC ayizukuthweswa umlando ngokuziphendulela ngombono umbukeli. Ikomishini kaMadlanga izwe ukuthi kunalapha ingqhemazi enilelesi ebezikhamba zicabhela khona emazikweni womthetho welizweli. Lokhu kuvezwe emholi wezobulelesi obuhleliweko eGauteng ojanyisiwe emsebenzini isikhuluma nje uMajor General Richard Shipiro kandelele ukuthi ukucabheleka lokhu akusisemazikweni wonke kodwana kwenziwe babantu abathileko. uShipiro uqalene namacala ukuthi ube nobudlelwano obukhethekileko nenilelesi ezisolwa ngobulelesi obuhleliweko nokucabhela ubufakazi nokuthi batsho wamukela imali evela kuKate Vusimusi Matlala. uMajor General Richard Shipiri uvumile ukuthi batsho ngelwazi nelemuke analo emsebenzini yakhe ingqhema zobulelesi obukhethekileko kunalapha zicabhele khona emazikweni wezomthetho eSouth Africa pha kubala hlangana iSAPS, JMPD, NPA kunye neSSA namanye amaziko ahlotshaniswa nomthetho welizwe. It is my considered professional view that in some instances criminal syndicates have infiltrated or exerted influence within the law enforcement structure. uShipiri ubuye wafakaza nangokuthi umukghwa lo awusimutsha. The intelligence trend, disciplinary cases, criminal prosecution, investigative finding with which I have been involved indicate a recurring pattern of attempts by organized criminal groupings to compromise individuals within South Africa, officials within the law enforcement agency. uShipiri ubalwa hlangana nengikhulu eziphezulu zemapholiseni ezisolwa ngokuzuza ebudlelwaneni abanabo nengiqhema zenilelesi ezifana noKatiso KT Molefe kunye noVusimuzi Kate Matlala. uShipiri usolwa nangokamukela i800,000 rands evela kuVusimuzi Kate Matlala. Nanyana kunjalo uShipiri utbatsho uMatlala khabe amboleka imali leyo eyafa kwangaphakathi kweaccount yomntwana wakhe ngemva kokuthi indodana yakhe leyo ifumene ingozi yekoloyi ngokhukhulamungu wango2024 ekwagcina kumfaka emrarweni wemali. uShipiri uyayilandula yokuthi batsho wakhe wabiza umhlangano nomphenyi A no B lapha bekahlose khona ukuyobafumbathisa. Ukulayelwa kwekomishini kuyaraga. Sibuya entolo. Ugcwele bugebengu ngendlela licakile. Singajabulela uma angakhuluma ngemathuba emsebenzi. Ziyalila izakhamuzi zeMpumalanga zithi undunankulu uMandla Ndlovu akhe siyathinde le ndaba yobulelesi nokuhlela kwemisebenzi ukuthi angaziqeda kanjani esifundeni nakethula inkulumo yobunjalo besifunda kusasa.
Sisaraga nendaba mbukeli lapha nazikuphundileko uyazithola ku YouTube, SABC Plus, TikTok, X na ku Facebook. Asirage nazo. Umnqophisi okhethekileko walokhu wezokutshutshiswa komphakathi ku-NPA u-Advocate Anton Eckerman uhlathululele igadango likamengameli walokhu uThabo Mbeki ephenyweni nekutshutshiseni emaqaleni we-TRC njengamariyadlana angazwisisekiko. Ikomishini le iphenya malungana namacala we-TRC namkha imizamo yokujamisa ukutshotshisa nokuphenya izenzo ezingakalungi ezenzeka ngesikhathi sebandlululo. U-Ackerman uthi nanyana uMbeki ekulumeni yakhe yango-2003 avuma bona labo abasolwa ngokwenza okumbi kufuze bathose ukusiphendulela, nokho akhange atsho bona kuzokuba nemizamo yokubuyelela kube nekambiso ye-TRC yokulibalela godu. President Mbeki knew that general amnesty was out of the question. He could not set up another amnesty process. It would have been unconstitutional. His solution to the unfinished business is skillfully reflected in the speech in Parliament on 15th of April 2003. Ukulalela kusazoraga. Ukungaphakelwa kwezenzela ngefanele okusesesithijilo esikhulu kezinye zendawo zeMpumalanga kunye nonobangela wokuhluma kabuthaka komnotho. Undunankulu wesifunda uMandla Ndlovu ulungiselela ukwethula inkulumo yobunjalo besifunda kusasa. Impumalanga yindawo lapha kuphuma khona ilanga. Eminyakeni eminingi edluleko isifundesi saduma kakhulu ngokubizwa ngokuthi yiMamparalanga, ngonobangela wamahlazo nobukhohlakali bezepolitiki. Ekukhambeni kwesikhathi lafa ibizweli ngaphasi kwakahulumende wehlandla lekhomba ozibophelele ekuloleni amaqalontanzi wesifunda, ukuvula amathuba wemisebenzi kunye nokuqeda umtlhago. Uyawubeke ahamba elhlwini lalo lesikubita ke ngema core priorities of the 7th administration. Lekuthi nohambisana ke nekwakha ke uhulumende ekuthenini akwadi ukuthi a responde kuloko lesikubita ke ngema social economic challenges. Mhlapha nje isifundesi sisahlelwe ezingkhukhula ezone imthangalasisekelo kwabhubha abantu. Uhulumende welizweli wamemezela inkukhu lezi njengehlekelele. Singajabulela uma angakhuluma ngemathuba emisebenzi. Njengoba kunethi imvula so sihlushwa ngemandi kakhulu. Like nje ngikhuluma ekhaya lami kugcwele mandi, sihamba ngemabhutsi emajalidini ethu. Kugcwele ubugebengu ngendlela licakile ukuthi ungaze kushaya 6 waphuma ngaphandle ubanjwa inkunzi. Umnyaka opheleleko undunankulu wesifunda uMandla Ndlovu nakathula inkulumo yobunjalo besifunda umemezele ukuthi i87% yabantu besifundesi bafumana amanzi ahlwengekileko. Kuwe kwakhulunywa kakhulukazi ngalabantu abasebenzela uhulumeni, kakhulukazi Department of Education abasolakala ngongenzi kahle. Singafisa ukuzwa ukuthi yena njengondunankulu wesifundazwe ikuphi azibophezela kona. Undunankulu Ndlovu kulindele ukuthi athule inkulumo yobunjalo besifunda kusasa. Kezemali ranta linzinzile nalinganisana ezinye imali ezikulu. Asikhambe sokuqala ubujamo wezulu nobusayi. Lochane ekhaya ke sicalele ukuthi bunjani ubujamo bezulu. Sibona lapha ke amathuba nge60% esifundeni sangale ngeNorthern Cape, athi 30% kilezi ndawo okuthindeke nesifunda sangale ke ngeNorth West kanike nge60% kodwa nekhona lapha esifundeni sangapha ngeGauteng nangale ngeMpumalanga. Kusasa ke sibona lapha ke amathuba wezulu abamaningi hle ngale ngesifundeni sangeNorthern Cape ukwehlela lapha ke eMpumalanga Kapa kanike 60% esifundeni ngithi lapha ke enaheni ngeMpumalanga. Siyacala ke ukuthi ngisiphi ke isilemukiso sisitholileko namhlanje
imjijo iduma kumbi ngale ngeNorth angithi lapha ke ngeNorthern Cape nangaleke ngesifundeni sangale ngeMpumalanga nesifunda sangapha ngeGauteng. Sokuqala ukuthi kusasa ngesiphi ke godi silemukiso lapha ke imjijo iduma kumbi la sibone khona izulu nge-80%. Siyakusuduka ukwazi ukubona ukuthi anjani ke amazinga wokushisa. Sithoma khona pha eGauteng kufuthumele endaweni eziningi Johannesburg nge-24, iPitori nge-26 ngemva kwamadina lapha eBronkhorsspruit nge-25. iLimpopo ke leya ibonakala nayo ifuthumele endaweni eziningi kushisa lapha ePhalaborwa neMusina nge-31 lapha ke ePhulukwane 26. Sifunda sangeMpumalanga sibonakala naso ke sifuthumele lapha ke eSikhukhuza kuyashisa nge-31, iMiddelburg Malahleni bomhlanga bo-24. Nawuthi uqala ngaleke ngakwaZulu Natal isifunda sakhona siyashisa kizo zonke indawo pheze kuseKokstad lapho kufuthumele khona nge-28, iDurban nge-32. Siyalapha ke esifundeni sangeMpumalanga Kapa naso ke siyashisa endaweni zabaqonge kuthi ke lapha ke endaweni zabogcebeka kufuthumele nge-26. Asiye lapha ke esifundeni sangaleke ngeTjingalanga Kapa. Sibona lapha ke eCape Town nge-24 lihle, iMossel Bay pholile nge-23 neGeorge kanti ke ngakuyashisa boBeaufort West nge-29. iNorthern Cape leya ke noma lizoba khona izulu lizakuthoma lishise lapha eUppington nge-31 lapha ke boKimberley nge-28. Siyalapha ke esifundeni sangeFreystata sibonakala ke naso sifuthumele endaweni pheze zonke endaweni zangapho eBothaville nge-28 lapha ke eSasolburg nge-25. Kokugcina siya esifundeni sangeNorthwest sifuthumele naso sonke lapha eMahikeng nge-24, iRustenburg nge-25. Asibonane kodwa ngesikhathi esilandelako. Dido.